Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mu dukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Twizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza. Tubahe ikaze mu makuru yacu, na makuru tugiye kwanzikira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye guhangana n'umutwe wa M23 ndetse biza kurangira igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirukanye umutwe wa M23 muri teritwari ya Walikale mu gace ka Karembo. Aha nyuma y'imirwano yari yahuje igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'uyu mutwe witwaje intwaro, ndetse ni nyuma yaho ndetse uyu mutwe wa M23 wari wamaze gufata aka gace ka Karembo ejo kuwa mbere hashize. Kuri ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kwigarurira aka gace ka Karembo nyuma yuko aka gace kari kigaruriwe n'umutwe wa M23. Yari makuru kandi tuyakomereje n'uburi muri Kongo, umutwe wa M23 wongeye guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo, ndetse aho byaje gusakiranya bikaza kurangira umutwe wa M23 ukubise icuro uyu mutwe wa Wazalendo. Tubaye ikaze rero mu makuru yacu ku buryo burambuye, n'ubundi tugiye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyongeye guhangana n'umutwe wa M23 mu gace ka Karembe, ndetse biza kurangira igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirukanye uyu mutwe wa M23 muri aka gace ka Karembo. Aha nyuma yuko umutwe wa M23 mu mirwano yari yahuje igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na M23 muri aka gace ka Karembo, umutwe wa M23 urakubise icuro igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse biza kurangira uyu mutwe wa M23 wigaruriye aka gace ka Karembe. Kuri ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kwisubiza aka gace ka Karembo muri Walikale. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko cyavanye inyeshyamba za M23 mu gace ka Karembo. Aha ni nyuma yuko imirwano idasanzwe ngiye guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse biza kurangira FARDC ikubise icuro uyu mutwe wa M23, maze FARDC yongera kuyambura aka gace ka Karembe M23 yari yigaruye ku munsi w'ejo. Inyuma y'imirwano yari yahuje igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23, biza kurangira ndetse M23 yigaruriye aka gace ka Karembo. Aka gace ka Karembo rero ibivuga ko umutwe wa M23 wari wakambuye Wazalendo, uko Wazalendo ariyo yari igakambitsemo. Uyu mutwe wa Wazalendo n'umutwe ufatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Nkuko rero bikomeje kugenda bitangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye, ibi byose bibaye nyuma y'amakuru yemezaga ko umutwe wa M23 wari wafashe aka gace ka Karembo inyuma y'imirwano yari yabaye kuri iki cyumweru. Kuri uyu wa mbere bamwe mu bahagarariye teritwari ya Walikale bemeje ko imirwano yabaye ku cyumweru ifatwa ya Kuri uyu wa mbere bamwe mu hagarariye teritwari ya Walikale bemeje ko imirwano yabaye ku cyumweru n'ifatwa ry'aka gace ka Karembe kari hafi y'urubibi rwa teritwari za Walikale ndetse na Masisi z'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Radio Okapi iterwa inkunga na ONU ivuga ko imirwano cyubuye ku wa mbere hasaga saa 4 za mu gitondo muri aka gace hagati ya M23 ndetse imitwe ya Wazalendo ifatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ku wa mbere nimugoroba igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko cyavanye M23 muri aka gace ka Karembo, kandi ko FARDC igenzura byuzuye aka gace inyuma yuko benshi mu bagize M23 basubiye inyuma bagana muri teritwari ya Masisi. Fiso Misona ukuriye Societe Civile Force Vive de Walikale mu butumwa bwanditse yabwiye BBC ko Karembo yisubijwe n'uruhande rwa leta, kandi ko abaturage bari bahunze ku cyumweru buhoro buhoro barimo kugaruka mu byo cyangwa se barimo kugaruka mu byabo. Abo baturage nyine kuri ubu barimo kugaruka mu byabo. Imirwano hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kuvugwa mu gihe mu cyumweru gitaha hateganyijwe gusubukura ibikorwa byo gushaka amahoro y'u Rwanda muri Angola. Abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashimangira ko ingabo z'u Rwanda zifasha umutwe wa M23, ndetse ibi leta y'u Rwanda yakomeje kubihakana hivuye inyuma, ndetse ikavuga ko nta nyungu na nkeya yakura mu guhungabanya umutekano w'ibihugu by'ibituranyi. Gusa ku rundi ruhande naho u Rwanda rugashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR, ndetse uyu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda.
mu biganiro biheruka guhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga basabye ko umuhuza Angola ko yakongera agategura umushinga w'ibikorwa w'uko bazashyira mu ngiro ingingo ebyiri z'ingenzi z'umushinga wageza ku mahoro arambye Angola yahaye impande zombi. Icya mbere ni ugusenya umutwe wa FDLR, icya kabiri ni uko u Rwanda rugomba kureka ingabo zo kwirinda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 12 Ukwakira, ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga mu byo bumvikanye harimo ko tariki ya 30 z'uku kwezi inzobere ahanini ziba zigizwe n'abakuriye ubutasi bwa gisirikare bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bazahura, zizaterana zikiga ku mushinga w'ibikorwa umuhuza azabaha. Nkuko rero bikomeje gutangazwa, bivugwa ko abari bamara kubyemeranwaho biteganyijwe ko nyuma hazaterana ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga nanone nabo niba byemeranwaho nibwo abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazasinyana amasezerano y'amahoro agomba gushyirwa mu bikorwa. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yadutse bushya mu mpera y'umwaka wa 2021 yatumye ndetse abantu barenga igice cya miliyoni bava mu byabo mu gihe kigera ku mwaka gishize. Abasivili batazwi umubare barishwe, ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabwo bwarangiritse ku kigero kigaragara. Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 wongeye gukozanyaho n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo mu bice bitandukanye harimo na Walikale. Imirwano hagati ya M23 ndetse n'imitwe yitwaje intwaro harimo Wazalendo yongeye gukomera cyane mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere itariki ya 21 Ukwakira Ikarembe. Aka gace gakikijwe na teritwari nka za Masisi na Walikale nko mu birometero 40 mu burengerazuba bwa Kinshasa muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'imirwano yiriwe iba ku cyumweru umunsi wose yongeye kubura kuri uyu wa mbere ushize ahagana mu masaa 4 ku isaha yo mu karere. Ku mugoroba wo ku cyumweru Wazalendo yatagaje uturere twa Karembe na Kishari ahari nyuma y'imirwano ikaze n'inyeshyamba za M23 nk'uko bitangazwa na radio Okapi. Wazalendo kandi nk'uko amakuru amwe namwe bitangaza ngo yongereye ingabo zayo muri aka gace. Reka tubashimire mwese mwari mukurikiye amakuru y'imiganiro tubagezeho 5 kuri 5, haba abari mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi hose hatandukanye.